Kalambay! Hello, gagayam, naragsak manan ngal daw, kada kayo amin. Naragsak nga kayo panagdengag manan, iti barbaro nga i-upload tayo, iti Dear Kalambay. Katsakbay na, salamat kada kayo amin, ti panang tartarabayo, ito YouTube channel tayo nga ginaal mo iti drama. Kan amin nga drama nga i-upload tayo, salamat. Iti ang kayo panagdengdengag, shout out kada kayo amin, hang kayo man nga may nagananta, ado kayo unay nga, bang tartarabay nga, amoy iti kinasiya sino yo, salamat kada kayo amin, gagayam. Ada man ang surat, wano, istorya nga tayo, i-drama ito YouTube channel tayo, ginaal mo iti drama. Istorya ni gayam tayo nga naglingad itinagan nga, buwanje, ti drama tayo tadta. Intay basante ko na. Dear Kalambay, may saak nga sadot. Kat no dilawan dati kinasadot ko, agong atak. Kat umanayan nga pang apapaak iti kabalay ko. Adun nga balay tinakipagyanak, tawan makaanos kanyak nga kabagyak. Rugyak ti ag istorya. Anya kayo matananang bimakbakatan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banjay. Kasano, kat nagalas ti aramidyo. Apay amapan nyo istoryaan nga wan aramidak dito'y balay? Ibagbagayo pa'y amaladladawak nga agreeng. Itis-tismis dak kadagiti kaaruba. Ay na, agdamag da nga rod di ibagak tagpaysaw. Saan ko nga itis-tismis da aramid mo? Sungsung batak lang nagiti damdamagan da. Makita da mga wan araramidam. Maturog mangan lang, Banjay. Kat gapot agdamag da ibagayo matan. Imbes a protektaran dak nga anak yo. Nupod no anapatigak kada kayo. Nasaya at ipadamag yo kadagiti tao. Kahit anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Banjay. No kasta ti aramid yo. Nasaysaya at langarudan nga agtalawak. Ay na, makamuka. Kanayon mo nga ibaga ti kasta. Iso makamukan. Wan, di kay madanagan. Taagtalawakon iti daytoy abalay. Awanen ti ungungtan nyo. Awanen ti itis-tismisyo. Umayak man pa'y lagbakasyon dito'y balayo, Uncle Atong. Isirek kon ti sangasako abadok, Uncle. Ay, wala. Pa'y, nagkapuam. Ige balay, Nagapa kami kininanang. Iso nagtalawak. Kanya, nagapa kayo? Chismosa nga min dahi akabsat yo, Uncle. Ikis-chismis na amin makita na igabalay. Anya mo tikas jay nga ina. Ikismis na ultimo anak na. Adaya mo't kasta. Chismosa dahi akabsat yo. Imbak-bakit nanti kinamarites na. Anya tinchis-chismis na aya. Ang mga noak pa'y sumat. Wan, ang paiso. Masapul aya amapan na istoryaan kadagiti tattao ti mapaspasamak iti unag ti balay mi. Masuro na. Ay, Uncle, adda na lami is adda numyaw. Adda jiref. Diyos nga'y, adda? Lukatan jiref. Adda ni jay. Nasayaat nga rod. Kaya't ko ti uminom iti nalamiis. Baron bumaaw basi ti pudo ti ulo. Nay, aldawag. Di mo laagriingan, jay ka anakam si kaataw. Ay, napuyatan siguro Ay, di na pa nakimis mo di parbangon, ka nakaring pailang. Alas 2, iti parbangon, nga magayaya pailay ki silpon. Mala, umuna tangarudan ang mamigat, tanay, at dapay papanak. Sige, agaw tangarudan. Anyat masida nga, Uncle. Nakaring ka magayaman. Ada di lamisanti masida. Yung ka mga anay. Naldawan ka, nagring. Nasapakit di pa'y dahi ang panagriing ko, Anya, alas 9:30, nasapa ko nam. Ay. Kutuan, Mat. Ay, napanan ni Auntie Rita nga, Uncle. Napanakilwalo. Naimbag pa'y dahi nga asawa yo. Saan amarites? Saan akas kininanang agrabe ti kinamarites na? Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na amin amang kan makita na. Bakatan? Malala, yung kakambanganan. Ured na kamali jay na Respetuon, tayo namday jay.
Inakit mga nun, tamabisinak una yun. Anyamot daytoy nga itlogan. Nagapgad. Itlog lang aro rin. Nagapgad pa'y. Ay, yun ay nagpudot ti daranti init ijeruar. Nay, unayan ti kasta alang amang mangan vanjay. Nakangato tamay sasakam. Sapay nagkiting tapaldam. Apay, asino tinagluto iti itlog, ante? Ay, siya. Apay aya. Nagapgad. Ha? Kitain nyo matbasit ti panaglut-luto yo, ante? Tani, jak kayat tinaapgad. Ay, gusto lang mag. Kastamot asigod ti timplame kini kalmaw. Naapgad nga rod, ante. Apay, kayat yo ang madadaal ti kidniyo. Grabe ti kinaapgad ti ilutluto yo. Pati manan jay linuto yo idirabi adinengdang. Nagado ti buggoong na. Nagapgad. Ha? Ay, kat. Mangluto ka iti sabali asidam. No di mo kayat ti lutwag banjay. Masadutak nga rod. Manglukatak laangan iti dilata. Adda dilata yo, antay. Kita man di takabinait no adapay na batay. Pakikita yun antay, tanay. Jak makatakderun. Nakapweston dagiti sakak dito'y tugaw. Ha! Adda sabon nyo para laba, angkal? Adda, mate. Adda, abay ti washing machine. Labaak man dagiti badok, tanay. Adon timureng ko. Awan pagsukatanon. Anyamot dahi ti asabunan. Saan mo't nga aglabutab? Aglabutab mo't kat. Nabang lupay dahi ti asabawn. Nabanglo nga. Nakabangbangsit lang arudan. Di pa'y aglabutab. Nagbasit ti labutab na. Asinot gimatang iti dahi ti asabon aya, ante? Ay, kutsak Ginatang ko di ta istor. Ay na, ijay iling amin ti paggatangan nyo taad-ado ti pagpilyan nyo. No di ta istor, manmano ti lako da dita. Kapilitan lang agatangam, tawan ket nga rod pagpilyamon. Mala, ano samdaytan, tay sumat nga rod ti adda. Ay, anyapay nga rod ngay, buwanan Pagbagaman mo ti ka anakam si kaataong. Anya mo ti kasday nga ugalinan, nagsadaw. Ay, kung nga rod. Iso siguro, nagapa na iti inana, takas diti ugali na. Kano nga gawid aya? Diyan mo. Nagkadumot di balo na abado na. Sa kasako. Kaya tasawan da ita. Mabayag agdan dito, uy. Ay. Impakada na, ti panagnaud nandita, uy. Basta ko na namat nagbakasyon. Agam di namat imbagano, aging gat kaano. Nakasarita mo, hindi ka bagis mo. Saan pa ay? Agam gagarak to, di balay dano at dawayak. Ay, anyang matinti kastoy abiyag. Awan pa'y masidaan na imas. Kasi ta, sumanaon. Kunamlan asino ang bumalay. Sida dito yun. Ay, man ta, kasarita man lang. Di ta kapaywan, bakit? Ay, isardeng mo man, tikas ta aramid ang banjay. Anyat problema, maya. Kasano, awan pa'y naimas asidaan. Nabayagan ajak imigop iti sabaw. Tapasig mo't at tuyukin itlog ti paspasidayo kanya. Ay, kayat mo tagsida iti naimas, jak trabaho ka. Manggad ka. Tamno na pangalam, iti gatang mo iti sidam. Lablabas kan. Kaputagul uli magkamilang. Agruam kamitan, nga agdabog-dabog dito'y balay. Abay, si kaya ti bumalay dito'y banjay. Nalipatam samot na bisita ka lang. Ni, unay kayo matan, angkal. Kaanakandak. Ngam bisita ti pangibilbilangan nyo kanya. Ay, awan ka nakak. Asa daw. Tami na ka nakak. Nagagadamay. Kay nadapa nagbainda. Gaputawan kwartak, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanya. Nagalaskat ti aramid yung ulitugan. Agawid ka lang ay tama ano niya, pati maramid kuking ka. Diyak kaya ti may lawan. Wanan, pumanaw akon. Agpada kayo iti ugali iti kabagisyo. Na. Nagalas ti aramid yung agkabsat. Na. Diyak pagtatak
kunan ti agnaid dito'y balayaw. Ket agyaman na, kadagiti impalpalamot yu kanyak. Sapay kumata, di kay tumadidigra iti kastang aramidan nyo. Basta agpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak. Saan? Tayo rumandak, Mark. Nay, nagpaili ka mo't gayam ka ba, guys? Wan, kabagays, tanay. Nasakit, isa ka ni ipagmaw. So, asyak ti may nagpalin kay. Ay, uwan gaya ba? Pasensya ka, no, pinapanaw ko dyan, akmo, yung balay. Ay na, awan ti rumba nga pagkidawam iti pasensya. Taamok ti ugali di anak ko. Syakit di at agkid daw iti pasensya ka ba, guys? Hey, talaga minanamwak ti ugali na. Pudno gayam ti bagbaga dagiti tattao. Asadot, dahil nga anak mo. Wen ka ba, guys? Grabe Kano sana makasiday tinaimas, agdabug-dabugan. Kaya nan nga ay, nagawid ka di balayaw. Saan? Diyak amo no napanan namanan. Kunak no nagawid din. Tayo di binaklay na di sa nga sa ako abado na. Di bukit agdiretso di balayaw. Ay, kagura nakday jay, tanagdakas, ti pagkitkitaan na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay di balay. Napayakas di anak mo. Naadik sa ngaminan iti cellphone. Wen siguro Jay lagay ay ayam iti cellphone dar aramidan na. Iso ti pagpuypuyatan na. Uray bagbagaak, ngam awam mo denggan na. Sumbatan nak pa iti baribar. Iso ang masurunak mo no daduma. Agpagpagasi darna, friend. Tulungan na ko, ma. Awan sa bali apang kamangak na disikala. Ala, anya, hindi ito nakasako binaklay mo, Badok, friend. Pinagtalaw dak namin ni Jabalay mi. Linaksid da kun nga na. Anya? Nala, ano sabi ti dagus ko, Kami nalipit. Good for one la talaga da ito, Ano sa kun friend? Talaga akasta. Ang apay, di kan agaw awit ije balayaw. Agawid ang ti weekends, Mabanugak ngamin, no, aginawid ang ije balay. Tadi ito yung mga rod ili, ti antitrabaho. Agyaman nak nga rod, friend. Ay na, nagsayang at kagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agipatakdarak to iti mansyon ko dito ili. Kat makipagnaid kan tumot kanya. Libre ti panagnaid mo to. Ikan kanto iti silid mo. Ay, di ka pilagsasaw iti kasta, ta mga numasukal. Saan man? Patpat yung day tasukal-sukal. Basta, bumaknangak to, darna. Now, ading balasang. Ay, balasang ka pa, aday. Apay, anyat pagkit-kitaam kanyak. Adan asawa na. Sa anak matalo siyang Ay, kaya sigurado na tao, Kaya ko nga minti makisiningag kang kahit. Nakita nga may nga da sa nga iligi bading akarubang. So nga maya. Awan oras ko makisarita. Kaya mo ti ice cream. Uno pizza. Ayan na ngay nga rod. Kaya nagumatang Kasi dagmo dito ti paggatangan. Urayan na. Tayo nagumatang niya. Ay nangangkan mo no sampay. Ay, saan pa'y nga rod? Taawan mo't na imas asidaan dito Kaya mau, tayo tamangan jirwar. Tayo libre ka. Ay, sige. Mabiit laan nga rod, ta israk to'y pagnanaidan me. Ngamne, saan aga po ta makikuyugakan ka? Kayat kamutan. Di mo kumaikan iti sabali akay papanan, ti isusurot ko kan ka, Wine! Di tanto mo lati pagtinagan na. Anyat ko nam? Awan? Agawaam ko na. Tapno makaadota. Ay, nabanuga ka nagtrabaho. Ay, poor Diyos. Anyamat ang tikas sa umasangpatan. Naggulong dito unag. Agkaiwara. Ay, hoy, Vanji, agriin ka man. Hoy. Kita man na kita plato, Manilnilaw dan. Aginaw ka mo't, Nabambanog da tao, naggapo iti work.
Ang kaso ti masangputan, ay na, makapa-stress. Ay na, pasensya kan Kasang-sangpot ko ngamin itay. Nabanog, iso nga inturog ko pa Ay, sana mabaling ti kastoy. Anya mo ti kasta nga ugali mo. Pumanaw ka langan, tama-stressak no adda ka dito'y dagos ko. Bumangon ka din, ta pumanaw kan. Anya, ay unay kamutan. Kunaklan no nasingpot ka agayam. Ngam nagalas mat gayam ti ugalim. Ay, nagapumot lakin ka, iso papanawin ka. Wanan! Ha? Natangsit ka mat abakla. Na? Kunamatlan nakapingpintas to'y dagos mo. Saan mat apresentable? Ha? Nagilot kan nagbangsit. No kasta, kaya na. Ay, kapinitan ang tawan mo't sa bali ang pagkamangak. Ha? Kaapak amin at taon. Ay na, nakaragrag sa kaksi ka. Ngamin kinaya, nangawari sa anak gwapaw. Oray sa anak agwapaw. Gwapo mo't ti bulsa. Nga. Wan nga raw, kanayon nga adot kwartam. Pangal-alaam nga iti kwartam. Ligaw ti pagsapulak. Imayla nagbakasyon di ta balay ta kabagis ka. Nga medyo probinsya ti anti balay ka. Ha? Adda balay mo? Gada! Naglawa pa'y garding ka. Iso nga do ti kwarta. Jak pa'y nga rod na singir. Amin na nalakok anatang. Ano kaya mao ko yung nagtayong tagsinger. Kalpasan na. Nagawid tayo di lugar may. Kaya mao. Ha? Yawid na kaon? Gawin na. Agayan ay nga rodan. Naimbagi di balay at awang ka apa mayay. Saan ka nga papain ta ay ayatan ka unay banjay. Ay labyaw. Ay, sige tinapatag. Addan permanente apag naeda. Hello, nanang. Addan nobyo. Asino tinubyong banjay? Ni Freddy. Baknang tanalawat ti dagana dito'y lugar da. Ken nagaget. Nalawat ti mula na. Na, ay nasaya at tanakasarak kay tinagagat anubyaw. Kat ipasyar mo diti balay Wan, umay kaminto tapag sasaritaan tayo ti kasarmi. O, anya ngay, di baknangak itan nanang. Ha? Siyak at tinagtagibas sityo idi. Imbad-badak ken inrurumandak idi. Pinagtalaw dak. Nyamita, at dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya ak itan nanang. Agasam, do siya baboy tinaparte, iti kalkal pa sa kasar da banjay, kabagays. Wen kabagis. Dandani mo latakim murang. Nagadumit ti dimbar ay. Agasam, sa nga pulo alugan ti partidos ni Friday. Nalasa na balay, tinapatag nalpasen ti kasar. Ay, kasla mga limbas tog dyan, anak mau. Kung namula sino ang madam iti kasar. Nakabani ka sa mga manmandar ka na iti aglut-luto iti kasar. Ay, Bak na kaya talaga ni Friday. nalawa kanumot ti talon na. Nalawa di mula na anateng. Isang mula gaya ma. Nasaya at atada na ngayat iti anak mo. Auray sadot. Barang maanusan na ajay ka anakam kabages. Para kang kabanyay. Regalo kang ka. Kabarbaro unay, dayta. Ha? Wow! Agasam ngay. Nalpasan ti kasarta. Ngumreg-regalwan nakpailaang. Anya ngay daytoy. Binalkot mo mat iti kasta unay. Lukata matap no makita. Sige. Ha? Anya daytoy? Para gapas mag. Wain, hehe. Natadamday, tabanday. Daytoy pay. Bunang. Naibasi abo na ginatangkaw. Tapno sana nadagsangig ka, ma'am. Apay dagitoy bunang kan para gapas. An-anwak ngay dagitoy. Ay, kuusar ma. Agapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Kain igatangan kan tupay iti sanggap mau. Tagmula ta iti mais. Anya! Agtalo na, Freddy? Kiwa na. Apay niya kaya mo, senyorita ka, ha? Ay, isa na babalin na. Iso nga rin ngayon nasawa ka. Tapno adda katulunga ang agtalam.
Nay, laglagi pa. 12 ababoy din na parti di kasarta. Anya? Ay, manjak! Masadutak nga Padasan ti sang agtrabaho, ta makaramang ka, nay. Makita ti layat ka, nay. Dumanon to'y gam-gam ko di tamuging mao. Sadot-sadot ka. Makakita ka ti ado nga bitway. Awan sadot dito lugar may banjay. Trabaho amin na babae. Sa anak anay ruam iti trabaho. May ruam kanto, Sor-sorwem, No kasapulan nga iwayway ka akaslan wang igitalo na kaiwayway ka. Tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ang tamad di daw. Anya? Naimbag man tapin masyar kayo kan ni Freddy diti balay, anak. Jak kaya tantag subli jay lugar dananang. Nay, tapay. Nagregat ti trabaho ijay talon. Inal daw nga iwayway nak ni Freddy jay talon. Ay, sinakon ni Freddy. Hindi na kumpadasa na sinaan. Tawan ti madingay na rami ko kung kabanjay. Saan ka makinabay? Saan ka maabinisbisay? Wala nga layat-layatan nak magtnudyak ang trabaho. Layat la day jay. Diyan mo indanaw. Kani sursuro ka itinasayaat nga ramidam. Amumay tadyak kaya tisadot nga asawa. Nanang, magbagan nyo tanayaw. Kaya natisina, idalag niya ay tiligal. Agpaanal kami, Ang imisaw, tiaggastaos. Ay na, Banji. Agbalbaliw ka nga minan. Ikatamon ti kinasadot mo. Aggagagat ka nga minan. Saan matadakas tararamidan di asawam? Sa isursuro na kay tirumbal na ramidam. Di ka kinagyaman ta nakatumpong kay tinasingpot ka nagagat nga asawa. Nadlaw ko ananakam di asawa, Banjay. No paluspusam, saan ka na makasara kitikas kan kwa na? Iso di kag sadot-sadot. Tulungam di asawa mamanggay. Tapara mo't lang di masakbayan nyo tararamidan na. Talaga nga kayat kon nga sinaan idi ni Freddy. Ngam no sinaak awan mat sa bali nga papanak. Iso nga inanusaklatan ti nagtrabaho iti talon. Idi damo talaga nga perme nga narigatanak. Nga may diagbaybayag ininot matan nga nairuwamak. Aging nga nadyan kami iti anak. At uri dyan anak ko tultulungak latamat ni asawak. Wano ni Freddy nga agububra ija talon. At tadta in-enjoy akon ti agububra nga kadwak ti asawak. At gapoy ti kinagagat may nga agasawa, at dan ornong may nga pag-iskwilanto dagiti anak me. Dato'y gayam mo, Banji. Very good, Anya. Banji, tanagbalbalew kan. Tanuhaan, baka katang-katang ka pa lang tadta. Nga umanalis ka iti pag-iiyanam. Nga bakbak, layam pa lang kumadatasa nga sa kong abadom, no kasi nga agtalaw ka. Iso nga kustodya ko na ninanang mo, nga swertem. Taura kasta nga sadot ka katadala tamat nang ikasar kanyam. Katiso na pa yan tinang pabalew kanyam. Sige, itultuloy mo tagbal-balew niya. Salamat iti dato yung istoryam. Eda nga ro dante hindi ang ti istorya ni Gayam Banji. Ito'y drama tayo nga. Kalambay! Insimpa para iti script ni Jenna Almoite. Salamat!